ne bi ljudi da su kupio ima sam šik, nosicu i moram da kažem li nešto specijalan, bukvalno kao svi ostali šikovi iz McDonald'sa i također vidite i mi ima cigačku i ima šik i također želim još nešto da vam pokažem. Da vidite šta sam dobio u Happy Mealu za nije presladak. Vidite ovaj krasac kako je sladak. Inače ne vidite da vam kažem cijenu 450 dinara i sad ćemo da vidimo šta će da mi se desi, obzirom to da mi boli stomak i da imam problem, sad ćemo da vidimo šta će i onda mi se desi kada probamo ovaj šik. Daj Bože samo da će da preživi. I ne vidimo se, evo sad ću da probam, pa da idem i sad ću da ostane živ. Okej, za sad se ništa ne dešava. Ukus paradite. Ništa se ne dešava. Dobio sam boli, ne vidimo se, vidimo se u sljedećem videu, čao i dobio sam isto i boli.